non CM Dr. Tuliram rong hang nang lek tang no authority pen sir apini ka la bang sop non nilu tum ka chingki pon boy pon pola Pini ka chingrai ke je ni tum da state government pen ka chekroi tang lo je PGR along ke do atum ban ke tharle nang gi polo laso ka tharle bang pen repetition kilo party ke thom alaso party ke thom bang ke bang koraini la pen 74 la pen ke 243 bangrum pet pen 339 atum Guwahati High Court along single bench la pen division bench pen case pilo laso ki pi pen apisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bang ke suspended je eviction puni laso teng pensi nitum panang pulo original documents nang pinangji Karbiang Autonomous Council pen notification tani tumalong ke original documents avete ta posi ethe government ke original documents pipe plong te lake bharia crime pene xerox copy pen kipi pene photo state pen ke lake hala lo long matsi do lake bharia crime lasini tum paribom lo Karbiang Autonomous Council pen bahini phansi toil inot ke Dr. Dharam Singh Teron inura bangke Elvin Teron akai la bahini phansi piriram si silong long ta 14 days pedudam lo original documents long letter lo la pen ke hulon donanta 15 days toilo je original gazette notification ave long letter lo la so long letter ta join ne pen je ne tum ko high court phan ne tum pilong letter lo lalo sita me pini ke chopera e banke subjudice ko masi eviction da long letter lo la si pini ke chopera e banke 339 da tum si hola da subjudice do ko pot bad baki adim banke oko notice pinangi la so teng bensi PGR phanta notice pipo la pen VGR tum phanta notice pipo la si pen apen notice ke pi pangcheng la ke chekroilo sinie banke je tu Karbiang Autonomous Council pen ta ko tarik 4 ni court khuli popot nikum ta ko file thupo la so phi banke je alang tum ke chesong tum litsong rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum ta isi PIL case alang ta PIL ise case to file thupo Guwahati High Court lo la si alang tum tarik 4 ne tarik 4 ke kali de alang tum tarik trop proxy ta hai tani tum ke council pen ke tarik 4 pen si file po pusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR long ke do atuma phan trading license in than et nangi po la so bang ke aprang ni tum nikan si aprang si e tum ke in than lab lo la pen ke non jong si nani dolang pulong te lata in than thu po la lo la pen ke government institution ke do an tame la PGR VGR long tame je nitum along ka prexi terek pon thu po la so 15 days ang bong nitum long le lang po nane na PGR long thana ke state government subject la si state government PDCL pen thana bangke la tum state government pen chepon po sita der chat po thana bangke men ki unire po baki ne tum 15 days ang bong long le ri po la 15 days ang bong long le long tang lo pulong te ni tum tame hola dak ladak office mukha irrigation office do school do angonwadi center do lahai tame nitum hala puanat katerek ji phan isi bange soil conservation along le philang pilong do pulo la penisi ke gar high school along le do pupo dak sigin nitum ke ponji phan katerek ji phan si pini cherai pon la pen ke government land along ke do encroacher amkha kacherai tum longle lahai tame tum je konana nama identified koripo je government along le kacherai atuma phan nitum 15 days ang bong pen notice pipo la notice pipen ala tum phan nitum thale po prapjin ben ka thele kerai bangke je ite notice ke pivek nang ji 18 to Assam Land Act regulation 18
86 ateng pen 18 tu ateng pen si itum 15 days notice pinangji la so ateng pen si itum notice bangke pipo laben prap jina bangke notice pielo aprang lahai iletum lahai lamki lahai aveko lahai chathan chimung meko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo laben pini cheperailo dak ladake non bihu ki jutpen Januari bihu ki jutpen dak bangke tharle pole pusi pini cheperail lansi pini ke ka cheperai ang thega bangke lan cholo Bicara long kito atum open ali pulo long le ka along prek lang si pon poplo tela so bihari tu mada dak pon kali jima kali ponpo kali government institution nang tela so bihari tu man mangke kadang long e padulong nilo la kali non bangke la so bang bijar long kido government institution pen than bangke irrigation office la pen gangon badi center la pen schools am kha dak do malai bangke ni tu madak pen terek ponpo usi pini bangke cherailo ete non bangke hoda bangke hola dak la 339 writ petitioner atum phanke lake principal secretary eviction order report dak suspend ya tamasi la tumhan ke thali une delo la si bad ke bangke ako notice ki ya phan PGR notice le belek pipo la pen VGR notice ta belek pipo la ke dongkam mukam revenue circle la pen ke dak colony revenue circle pen si people Dikson ke dikona farman do sir la apor ke bi ke la tuma laino la non 15 days 15 days ang bong na tum dak pen terek no the dak ke 18 tu ateng pen rules hai rules 18 tu ateng pen lake itum 15 days support feedback nenge more salong ke do tuman ke lake 30 days pinangi sita la PGR VGR ba government land la government hedi la government along le along kacharai tuman ke lake 15 days angbong si la tum cheterek nang ko Sabenda iselam pula nini tama prang la Facebook pe ne long ke klang la so PGR pe ne la so alo pe ne ke klang sa aprang la khajana ki pi alo pe ne pusam pamane la hai ke non ke court rasi submit hoithe moi ta khan lo ye tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit along a documents lo amkha bang ke la ke duplicate pilong le xerox pilong le la hai ke पूरा ऑथेंटिक नंग जी लापेन के एकदम काउंटर साइन दो नंग जी लापेन सी पिलोंग जी ओपेटे भारी क्राइम लो इतुम से चिंगनांग बोला के tade pini ke ekdom positive lo la kar benamara